I pozdrav ljudi svima, dobrodošli u novi video. Danas nastavljamo sa serijalom Srpskim carstvom. Ovo će biti 3. epizoda. Pre nego što krenemo, nemojte da zaboravite da ostavite jedan veliki like i subscribe. Pa hajmo da počnemo. Evo ovako. Sloveniju ne bih da napadam. Hoću da ispoštujem Srpsko carstvo jer nisam oni imali. Znači, ja bi prvo ovdje Grke. Evo vidite, ovdje mi je ostalo dosta vojnika od kad smo napali Hrvatsku, tako da to ćemo da iskoristimo ovdje da stavimo, pa ću i ovdje. Pa kad stavimo ove vojnike, malo ćemo da razvijamo zemlju, malo GDP, ne GDP, bre. BDP. Tako, i sad čekamo ove vojnike da dođu. Evo ovako, tu smo i ovdje. I ajmo, pre nego što krenemo i da razvijamo zemlju, ajmo bolji odnosi sa svim državama. To, tako, yes. Sa Mađarskom će biti bolji, zato što su oni opasni. Pa krenu na to, može i sa Romunima, jer da se krećem ja skoro s njima, sa Ukrajinom istođu. I možemo i sa Češkom, jer su i blizu, a i onako jači su. Može nas. I tako se tako, kad smo potpisali odnose, sad nas svi vole, sad smo svi super, ovo ulaži u rast ekonomije. Ništa, ovdje udaramo i ovdje udaramo. Ovo će biti kratak rat, završit ćemo brzo, tako da ajmo da im, pre nego što objavimo rat, malo da ovo nabuđimo, tvrđave, farma, radionica, biblioteka, ajmo za Ružanicu, tu će nam treba zaproti Bugarske kad skupljamo vojsku, može jedan festival. Priština, dobro, 50, na Beogradu 53.000, Zagreb 42, Tuzla sam 28. Ovo, slabo, šta je bre ovo ovako slabo? Atina onako njoš, ja to sam vidio, Libija i Sirija nam objavili rat, bežite tamo. I to Libija po drugi put, mirovni pregovori, ostavite me. Libija neće, onda ćemo da tražimo, gledajte kako se rešava Libija. Zahtev za trgovinu, objavi rat Libiji, 100, nemam golupčića. Tako, sad kad imam, će vam objavi rat Egipat. 100 dinara vam evo, pa neće, se nerviramo. Cepajte ih, Ajmo i Alžir da ih napadne. Ajmo mi da se vratimo na našu razvijaciju. Možemo, ajde Zagreb, nemam šta drugo, ovo su sve neki mali gradovi. Mađarska, moramo gledati 55.000, koliko imaju oni dobru populaciju, to je super. A imaju veći od nas, nemaju, ali gradovi su im, brate, predobri. Onda imamo pare, evo će dobijemo. Da jednu Ružanicu, to, pa i univerzitet. Evo univerzitet. Tako, to kad smo na Buđevi, to će protiv Bugara da koristimo. Ajmo mi da objavimo rat Grčkoj, mogli smo onda još 701 da imamo. I ajmo da objavimo rat. Objavi rat. Muzika! Zločinac iz rata, moj je tata, zločinac iz rata. Vi se potrudite, pa ga osudite, vi se potrudite, pa ga osudite. Nema niko muda da vodi ga do suda. I ljudi, Grčka je 100% završena, mirovni pregovori, daćeš mi sve. Ovdje su, stani da vam pokažem, evo, pošalji zahteve, prihvatili su. Ovdje su imali nekako manje vojnika od mene, ali kad sam ih napao, oni su pobedili. Ne znam kako, ali nema veze, uspjeli smo da završimo. Samo moram da malo asimilujem. Sa Bugarima nemam savez. Daj s Mađarima bolji odnosi. I sa Bugarima što bolje. A sa Slovenima nije mi ni bitno.
Može i sa Italijanima. Tako. Ajde sad malo da skupljamo golubove, da možemo da asimilujemo. Evo. Ne! Vratio me na početak. Dobro, tu smo. Ajde. Asimiluj to. Još. 7000 po potezu, to je odlično. Odlične pare su tu. Tako, dosta smo asimilovali. Ajmo mi da se pripremamo protiv rat koji smo tražili od uvek. Hoćete mir? Sad ćemo mir. Ajde da vidimo. Sad mir? A kome sam ja tražio da vas dere? Đubrad jedna. Ništa, šalji to tu. Tako. I da i sa Turskom, graničimo se. Tako, super smo bre sa svima. Ovdje će mi treba više vojske, besi lud, čoveče. Ovdje više vojnika, koliko mene, majko. Evo, save game. Ide, Beograđani, ajmo da se bijete. Obuči svih 9000. Nisam obuko, nema veze. Obuči svih 9000. Ovdje stavi, znači, evo ovdje će nam i treba, stavi tu 6000 i 300. Pa ću ovdje ovako 2000. Ovdje ću još jedno 200-300 vojnika, malo više da ima. Ovdje ću 4000 i ovdje hoću da imam 3 nešto tu. I što mi gubimo sve pare, sve manje više dobijemo po potezu, nema veze. Ovdje ću mora da dajem. Ajde, jao, kako je slaba populacija. Ovdje neću mnogo, neće mi treba. Ovdje će mi treba. Me zezaš? Pogledaj koja meni zemlja bi bila rat. Severni Kipar i Belgija, da li ste vi realni? Dobro, hoće mir. Nije, treba Belgija mir, uništili bi ih. Francuzi, to bi posao. Rusija napala Nemačku. Čudo to, nema mogu da verujem. Evo ovako, ajmo, znači, tu, mogu i ovako pomalo da dodajem. Ja mislim da smo mi ljudi spremni za ovaj rat. Tu će mi treba još. Ljudi, mi smo u recesiji, što nije dobro, gubimo i ovdje ćemo malo da raspustimo, jer sam ga preterao, dobro, usu smo, smanji robu. A pa zato ja mnogo pare dobivam, a ništa ne mogu da uključam istraživanje, zato što mi je samo na 5 stoji. Ništa. Objavi rat Bugarskoj. Muzika. Zločinac iz rata, moj je tata, zločinac iz rata. Vi se potrudite, pa ga osudite, vi se potrudite, pa ga osudite. Nema niko muda da vodi ga do suda, nema niko muda da vodi ga do suda. Ljudi, Bugarska je završena. Ne mogu da verujem. Uspjeli smo i lakše da ih uništimo nego što sam mislio. Mirovni pregovori, daćeš mi sve ako mogu. Mogu, odlično. Cijela Bugarska je naša, ljudi. O, lepota. Da mi možemo, ljudi, možemo srpsko carstvo. Ne mogu da verujem. Ali ne, neću još, zato što pravi Srbi znaju
da smo u Srpskom carstvu imali i ovo i ova dva dela Ukrajine. Tako da, pazi sad šta ću da uradim. Svu vojsku ću pošaljem ovdje. Evo ovako ćemo sad. Sad ćemo mi da protumačimo ovo. I ovdje će dodamo još malo. Dobro, nije asimilovano, sad ću da asimilujem. Ekonomija. Sad će da vidite kako ćemo da uzmemo te dve provincije od Ukrajine. I onda ćemo i Rumuniju. U sljedećoj epizodi će biti zadnja 4. Probit ćemo Ukrajinu skroz sa Balkana i Mađarsku. I Sloveniju ćemo da uzmemo i možda ćemo i Tursku da napadnemo. Gledajte sad, znači to polako ovdje asimilujemo. I sad, ovdje mogu, ajde, još ću da dodam, stani. Evo ovako, to. Rusiju, zahtev za trgovinu, objavite rat njima. Evo ti 100 dinara. Može i Belorusija, jer što da ne, da bude overkill i bolji odnosi sa Rusijom. I sa Belorusijom, naravno, može. Tako. I sad ćemo da vidimo šta će se desiti. Vidite, i sad su oni prihvatili to. I sad će da se biju. I mi sad čekamo, kad ovdje nemaju ništa vojske, da mi udaramo. Mislim da nemaju. Ljudi, idemo rat. Idemo rat protiv Ukrajine. Objavi rat. Muzika. Moj je tata, zločinac iz rata. Moj je tata, zločinac iz rata. Vi se potrudite, pa ga osudite. Vi se potrudite. Ja neću više rat, ne treba mi. To je to, uzeo sam sve što mi treba. Ljudi, to je to s ovim ratom za Ukrajinu. Mirovni pregovori, daćeš mi samo to. Ali što da stanemo i tu, možemo i ovo da uzemo. Pa ako napadamo Moldaviju, možemo da im damo radnu odštetu, da mi daju pare. Pošalji zahtev. Prihvatili su, to je to. Za ovu epizodu je to i uspjeli smo da vratimo Srpsko carstvo. U sljedećoj ćemo da oteramo Rumune iz svijeta, Mađare iz Balkana i Ukrajince do kraja, možemo i Moldaviju, a isto ćemo i Sloveniju, a za Tursku ne znam. Ali pre nego što završimo video, ajmo da vidimo šta se desi u svijetu. Ovdje Italija završila rat sa Španijom i pobjedili su. Aragona je država ovdje. Alžir nešto se sprema mnogo protiv Maroka. Libija je sad oslabljena. Etiopijsko carstvo je naravno sila. Kina, brate, sa Pakistanom uništili Indiju i Afganistan su uzeli Tadžikistan i sada su prvi u svijetu. I Laos su uzeli. Južna Koreja se malo proširila na severnu. Rusija i Belorusija sad cepaju Ukrajinu. Amerika baš ništa. I Kanada. Meksiko ništa, ovo isto što Guatemala, ovo viš šire se nešto, Venezuela je ovdje sila, također i Brazil i Argentina, brate sa Čile promijenili bukvalno pozicije, Afrika ovdje luda i to je to. Ajmo da završimo video formiranjem Srpskog carstva. Formiraj Srpsko carstvo. Formir Srpsko carstvo. Da. Ljudi, pogledajte vi ovu lepotu. Gledajte kako se to žutači. Pogledajte vi ovo, kako je to lepa zemlja. I ništa ljudi, ovdje ćemo završiti sa videom. Nadam se da ste uživali i vidimo se sljedeći put. Čus!